Gdje ste vi krokodili Omčini? Danas ja imam... 1000 eura. Nema vara mi. Milijun stočna baba. Ćemo da vidimo koliko imamo kila. 9000! Ja vas... Malo sutku slamu. Broskus getting whoopin' up by his mom. Ljudi užu. Evo moj mi Rolex go. What the hell? Oh my God, no way, yeah. Oh, sì. In Что я? Hammer Zumas, I know about it.